Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Ubak piti saukmi MLA Berem ulapan pa bagi sport club keberan hamolai kelasem jing bah hakini kisngi gementa nabakim yo hok jing rap habagidan kamyaka. Ubak saukmi ulapan pa yakni hasyaban IT ya kasong jing rap pisa lingba kasong pisa syaka motor sport club hak program ka bagi la penlong hapo ying snong jaga mau tower hak sinset jan ke laitrik unai lat ajar posau. Ula IT ya kini kasong pisau Presiden Kamau Tower SC ba Peter Mukhim haga jindan ringkat urang basnong ba Cornelius Kharkongor kirang ba dong kinang kitkam Kamau Tower SC ki player bat kiwe. Habakran haga jingalang balingkot bala penlong hayeng snong Kamau Tower ba PT sau kami bala penpau ga jing ngokya ka bajur bha habu pe ga jinglang jingman ki sports club hapok maulai. Haba penpau ga jing ngongo ba Peter Mukhim ula penpau bha ka porlong MLA ba PT sau kami klayok kluit bha ga jing rap pisa ka balong silak tingka ka bakiyo penan kam ka kum ga jing kwa jongki. Nakadang jungi ni dan nakadang joka anong kalong sports club dekat nak merja sports club ya merja dalam ikpan nakadang jongo presiden joka club pak kumju nakadang jongo dokano lebih pan presiden pak sekali di sokmen bagian tu kena di club kini ban di simenta hotel po polo po ka for division but nakadang joka merja kasih kaya ka quarter final ala syai kesu pada kalian juga lagi jadi pokok kerja yang merja sports club iskem ba kalian juga di place kita kai ba kalang ba kin poisa kasih final ba unjuk job maka target hi maka jingkwa iskem nakalian juga merja kumju orang kano community ba nakalian juga di sekolah second division sekolah third division di nakalian juga pemunong di Parim ya semua ada yang berkata juga berkata nakalian juga ahli klub orang modal gaji sokya ba akan beri bagi jilong jingman kalau jongki jog seng samla jog sports club bagi wing kita dengan mulai konsultasi nama apa hak por jilong beri juga kebuka jingrap cek sports club cek seng samla cek idong cek snong cek school kapnya pak mendak lapir pak lebak di hukum lebih cepat bah boleh jika pangnya buat syakri kayak pak jaga mulai juga jelas saya mau menai gini dengan job dengan rem menteri pandang yang cepat menteri pandang terangkat bagi community ke dong bah kemudian orang disama jungi gini disama lagi berkait entah nam kakak nak berdak lawi seperti macam jelas di beroi di community bagi sama jungi gitu sama indai kalau benar dia jungi bawin saya nam bakla anu sing tidak posto bakla sing tidak bakla ada report kalau kita bilang dengan bakla kalau kita report konsumsi berba di community kalau ngomong mulai jadi masuk ke isu mulai jadi kita bisa kita mulai itu so masuk ya bagi di sini mereka kalau mulai jadi kalau biar mah yang jadi hari yang itu saya dari langsung dari jimbong simkia untuk dari jong nomik mat apa pelong dalam bagian pak community kalau mulai jadi kembali ke komisi so tiubiang dan jiruku dan terusnya jomble itu hal dengan puan mereka memperdak kecil kedbok kerjang ya kumpulan sports club nanti lagi dari kecirap presiden club dia hal dengan puan mereka pada yang kuat laga dia cuma kalau dia sekali juga club jangan kalau mereka tinggi di kecirap Mama, iba kisah kuih beli, on, wala belum shoot, beli wala belum isu, jadi kan berkomuni, berkuih bama, dari idan pada kami siap, wanita kerjaan, wanita trader macam itu bersama, kemudian kita dapat hal jadi mulai jadi dia. Dan kami macam sports club ini pau, jadi sumber orang itu mama, jadi kerjaan jadi ini, jadi nak senyap klub mesti macam ini. Di negara macam ini berapa lebih ada macam Porto ini, kami nak buat tentang macam doai, kapal, jadi
para samla ikut membuat begini waya ambil mau apa mana ni pun lah yang dengan ni macam ayam cuci dengan rak kubur sport begini mai macam ayam semua begini mai kerja ni boleh mencoba juga ini ada di dalam kerjaan kerja ini berkat buat lu semua ini pun mana kamtam ini pun ini berkat kemana aku belum jadi cuma kebala kerjaan ini kita sport kamtam ini sport badan dia badan di bawah barat dia ada yang juga jikot kamtam ini sport nongkrong di dalam kamsi pun kerjaan nah di yang hikmat cara lagi kuat dalam juga dengan hikmat wala pun ayah kerjaan apa itu asal sini nak pos apa time tiap dia bisku kalian ini wan kumpulan ai jing kickbox itu nih ya ke klub akan tampil players kumpulan ai sih iban sa leg ya banyak le ini ba football ke ba penyak slow sport asian nanti kapan sa sedang no mereka first division di kita akan step from time semua ai play ya ba itu software dalam syarat atau hundan rumah punya pa jangan pai ba nusu senang rumah kantam ini ke senang motor kerpang ya motor sport kat kum kajing semua kajing ke mana senang ba aman lagi bentang ha ke PD ba sport club GE jidan rekat suapan sedang kajing dak kai juan ro ya kan ai kajing kickbox Panwan pani kendo panwan pan sing kantami player buat kunjuk ro naklian sports club Ijumpai ro si ha ki benta kapang hidan kenu no jige buat kata maklan kapang hilale ya kapan persno pat ai ya kita jige iju dan kawir pemensim kawir pasien nani pemensim kaba ilang ba ngamla dari persan dah kebuat kejui buat bunsin Kim Jong le jadi nama kita tahu sport club kejui di Ahmad dan Cina kuat hari ini kita pemerintah isu menambah kejuan kejupi kalau kejungan musim ya players ya klub nadu pinokikam nadu pinongelekah buat aku juga por kesu kejungan musim year sosai pinokikam juga senang di bidang yang di dalam Ramadan nadu Ramadan kalau klik juga senang di haba pidan mopi iwan isu yo musim isu senang kumban si yaitu pakai klub jongi motor sport club dalam bekerja ada kata semua pernah play buat ya orang mak senang jongi entah jindan jongi dan musim ban syakri dan musim jadi klik nak bentar kalau wajib sama kita nakalian jongi di bersama para melakukan kamtam mengenai sex sports club kepada kawinnya tenat rekam juga senang kepada bantai yang hamil jadi sama kamtam ini si bantal dari sama timdan pun gini dijela ada sports club kamsin kia ibu ni sama sangat sebagai jingkawa juga partai dari segi seni dan reda jindan juga motor sports club jingsin kia jadi nakikam kebobon ki sama kilat na kita di ejusna na partai por boro iteundai tamangi kami kasaki kuma ong kakten mo kakam kakren kamjam kakam jam pi pa iru akini tidak sini keleng bilai bat kisnong ba pila lek ban ai jingarap ini soto bat nitip pindan so taka posjan mo pidi kumotono mikmat jomi dari prinsip lalong su pak nanti nane UMDC dari mengipai pak cikam ni ba kita mesir kejing i dijompi bancakri pak ba desa ni kata kasak boleh ba la kun ko api ba fulong ka usakri uban ya tre banket ban ba ya pak ba musuh senang bermulai nakalian jongi ai jikit ba iruleng pi pak ni kerman ro basisi kasih boleh untuk selesai yang pi sokon kupor yang pi nama mengikut kipai pak nang susnong jago mulai terus selesai sa yo kan beteng yang itu kikam buat itu gila jingarap ba pila jingarap nak kupor ban ba pidang kumunong hikmat
Di kipat mak nong sunong do mulai ro aso ba ki bobon kasur ki slow hi kata ki jing kmi nanti jom ki kalong ta dengan ba da jing kmi nanti ba da jing anu ki kipat ba problem so snap usa kumpul yang lebih kabur tingir kmi nanti karena ne kata teknang ba jing mentoy kalong ya kipat mak nong sunong do mulai di ba khantam ro ini ki badan lebih kata per ka apa senang jangi di sports club ke baju senia teli telan BFP menunjukkan mau aman lau senam dan ba pidang long ba mele te PGI ini dan ba skim dah kawa order pasila si man lau senam te nanta sa kitu gijing ai jopi por bangi idan ikam ki bangi tempo jing kendu jangi bangi perdo Iwan wanam nakalian to piru juara ba ini ngalor kita ko order ko juara tingir ikwa ahi ba blender kat papi memang ada yang piye kabur nang ko pinyo kon yo kon aji jingra namar ba long ini senia telikalan api susah habari bikam kicam turun yakam musuh dan itu no cike mablay nakalian cui padahal lupa kamang pengha apa ini kepala section kepala keluar kemudian turun habari pikam yang telah bercakap jumpa komunikasikan jangka motor sports club kemudian segi tidak lupa jangka section silap yang telah expenditure jangka motor sports club taruh dengan extraordinary pak pikwe habari pikwe materials pikwe extra bah kita kan kaki kemudian segi tak ban provide dan penyo aktiviti kalau ini kalau aram kalau presting lah ini kita paham coba terus atau kita kemam hari yang mana apa orang nongsu menorang kamu lagi sim kararu kamu sim cungi kan teh pak cungi kamu terus stop kebab kami konsulat ini irang perkemar itu harus menikmati mata teh ni kamu kibriu idam bor di jumlah hari tamu boleh koleksi sahaja bab ini dia bro yang tristom yang ai cuma ketika kemana ketika dia nota ke sport sini Hapo ka Jakarta nomor ngili ki ba pet ka kamban pendiang ki pat ba ti ka bun ka kam ngala shui satu si pang arpang bangon mare sene berkawi galong namar bai ba du menden da miet hati bi ongro ngala smukia namar ti sia cintreng ate kamba ten rei kawi galong namar ba suburong ya iba piti sokumi iba mai man la kapor i juan ban jungo pan habaron kam gino gid ilong iba kloy ban karier ke jingerap jogi la gade ke barit ne ke ba heru kata gade kawe bat ha mamanga la perkhat ngom ba sipor apor kam lelei nganwan ban yadar lang gade kapor ke pamenta ti ke ba playa so ke jingwan jogi galong ban yarap ni ke motor sport club namar baro si kata mat bangi na kaliang joka shino ni ya kersian ba namar gade ka club shino kumalong mata labor kini ki klub private klub sinong lese kare stangkat do kade teli bar mukawe mga berladiro ngaku apan kampen silori kini ki kami lekai pan like di kijing sniu kawe ru kumalong mata kade kalat yo kami yo jam ti ndak sinong ngi juga sian bar kum tamanin ka sngiro hadiah bala play ka fit bat ban step nga namur kata ki khot ino de ban play ndre habanga kila ong bahaba play hi na ka sinong bar bala play kuntu ngalong bato ay ba kan bit kan tiang namar bangi kimi lenti na kani kebangiran hi akum gini ki fit dan kini kini bangin race fan kalong bangin yang halagi jogi kijat kani kani kawe tingi kimi lenti na bajkan ka fit ro gini yo kajing mi ka babiang namar mentah balada na ka first division sibon ki jinglot la kadi namta ka coaching kidi namta ki transportation na namta ki uniform sebagai kiwe berkumju ro ngisngo nguopan ya ki babun ki priu ki balong kum iba kipa kloy ban ai lam ya kejingerap ban hakani ka poro ni ai kejing gruble ya ban kalian jung iwan ban ai kani kejingerap berkati kejingerap ka jung i kalong tu harengkat kejingket pok keruyang bakani ka tim kani ka motor sport club jung i kan sajam susu saprang berkumjur la kabilinti bagi players jung i ro kin nangkiu batkan long kejing yo kam yo jam ya ki nasyai nasismi dikejingpan nak dengan statement kalau tik nak benta kebelah keren nak dengan jing perlu kaban ai ke jingkit bok ke jingkit biang
Banno senyang na benda ke Motor Sports Club. Sien na kaliang jangka Motor Sports Club ka tournament jangka first division kan sarung atau sedang do. Pada community baka Motor Sports Club kan dek hapo ka super division. Tinggal ong benda yang diperlok ka Motor Sports Club don kambarung ka super division. Mentah ini sekali lapan biang 4 pelias, lapan biang sebat kimasai. Nah ini mendes ngai kimasai sitai. Pembasilur itu kan dandut mah masih kunro. Dan lapan nak menurun kemud. Nak kena jeng Motor Sports Club, nak jeng senai ke jeng play. Dengan sekam kita kena jeng pelias kena kai ha. Nak kena jeng kesenong, nak kena jeng bang ada jeng kitbok kerubiak. Maka Motor Sports Club kan rong kapok super division. Di idon kam hilap pun dom nong ba kadang kamu kalau mata kadang kan local club bang dalam asnong pada kemotor kadang local club idon gi club nak nong kita na gide club asnong ni ko bah dia belas gide gi wei pada bar dengi kuat lap pun dom bang Motor Sports Club kan ne mata apa jongka jing pe jong asnong bat kumju ka jing kersian jong asnong. Tinggal ID kan dia jingrap kebarit dengan jumlah saka klub. Hagi di sini berdep, layu na jingrap ya ka Umrja Sports Club. Maka Umrja kita nak ke 4th division. Menagi di sini kita kai ya quarter final. Kita job bermata ke semi final. Kemudian maka Umrja kasih nasional saka division masuk kemen. Atau segi wa nak ndo nak lihat juga bak Umrja Sports Club lai ke jingker ku lai ke jingarap pada sok ban bagi job pamata kita kini hun sa final pada job final ada ke batikna bila rung pada syaka kita rung syaka third division kanong kanong Sports Club ke ndo lang hakdo segi nak lihat juga nak lihat jongki kanong kanong kasih ka sibet hagi segi lai ke ndo lang kalau ajaran kenong kuat nong kalau Sports Club maka jingker ku kedo maka nong kalau Sports Club kan job pada kasih kadrung pada siapa semifinal maka tak kalau third division tiga kemudian lain lagi klub mentah dengan dia tahan jungi buat mai kawi ke motor kabar kenong ke pelai pada Umrja Sports Club community maka nong kan sarung support third division maka haju ke por community ru kan por sampai Wat kamau saknam Sports Club. Kuini club kabateri kampan bila kai phang thiam nang thina masna mo saknam. Community kan nong bandang yang jukiru kisah simata apa. Ka 4th division nang dia apa polo. Bandang yang kamau saknam mo sakiu kacingkwa jungi mata kalong bagini club sang ngai kalian. Montwar kan sampai super division dan jing stay jong play bagi dia kai phang nak kalian players bagi jing kersian ratpa kalian nasional. Community baka nokalo kanang kiu, Umrja kanang kiu, pakumju ka mosa kanang kiu. Hakin ni singi ke benda, kai pelong ban nakalian jonga ban hap ban yarap iki kelong. Pi ke jingkeli ke pihak nakalian jonghi ban nge scam nakalian pai ba jomla kai ga dau. Pelong ba pidi sok me hap ban yarap iki kelong ki bedana pa jonga puluh kata kadi tau dak jik di bahep ha umi benda. Menarem election ngam sebelum kembali ke Bang Badu ngam sebelum ini dengan benda besar ke Puan Syakri baik ba di hakan ini segi benda ke buon ki parlok untuk apa election London kalau yo beli betul mai dan kita sama jengi kita sistem ha ban Punjab dan job di kebanyakan yang sama jengi hakan ini segi pada ki wara apa ke di dan tak musim kencing dom kajing gitar habang penjok milit mai habang ilik benidap di klub mio jeram ban pan da wega bol mio wega bol ban pan da jesi mio jesi ban pan ya ga mentai kibut mio kibut ban pan mata ya ga tracksuit kita kajing dong patang ke bol jong ba election dom epi penjok epi dengan di klub no pokadong jonga ikwa beda plan mata kalong lagi ni beda plan ya kita sport lah kan ke klub kata polo first division 4th division lah kata belum kalau nak kalian jengah haban nak kalian di klub phone hakan ni segi mata
Ngeskam ke motuar ke dia winning club ke semak paham berpelong tournament. Madang aja niai madalah long asnam duna. Ngam sibuk ngosyu mentah bagdon ke tournament hapo lumum tunum badan mum tunum yo. Hamaran mum tunum hagi pod long dia junga Arsin hagi sistem dalam tournament dan dorong asno. Tournament dalam mum tunum pelong football. Teng-teng la pelong bopos bas club, teng-teng la pelong di club ni, teng-teng club mentai. Hamadan lum tunum ke football tournament cash prize kata ya thong sning ya thong siar ya thong belang mendon show mata la tunja jelang mendon show ki tournament ki barok mendon show mata hang dia pojong ke motuar dia te motuar nong kando hi so tournament umrja hi so tournament hang tai hapo musnam so tournament semua lain mulai hang tem remhe so tournament menonton show. Kajingli bami mentah kalau nak yang jong gigi pat ba. Mat kisamna jongi hato nak yang jongi ngin susah be sa them atau ngin susap kalau kumni ke belum betah. Abang eje benrio, abang eje benrio ichwa kalau kayeng kesem macam apa kasdong kathau kaspos stop motuar kaspos stop mulai mat kino kasdong mulai kerja benrio kasih pakah eje benrio. Kamut mentah kalau wong eje benrio tak ketien. Kikam dia kekam mereka belum. Hak ni susu benda undang yang presiden yang sports club. Agak por juga, ai buat ada rekri samlah silap tinggal bor pang ni. Akan mau ke mulai sports club, lailak mulai sports club. Akan mau turti sports club, lailak saulang. Lo kata don tournament ya penian. Long tournament nak kali jengi jo ajaram. Kali nak bagas kudu. Bat ngong tak mendigo bat kabai ke bandar kali jo angka sokya. Aku Muslim ROA kalau dalam ni prinsip dia juga sport hangte hapo madan dum tudum ngira pekre ke plan batisna na boro basno ngila wala murung bat ulung sibina juga sport ban lep hai ke ya katega badan dum tudum ban lep har na galeri dia sejak aja mdan show mdan menuru betapa babudin rasa kot kumdo kalau semua panggut bah kaskim la sanction bedong sedong la sanction dan musim yo hang thia po hang thilai dum po pras mo kamadan lang thilai dum ha po junga la punyo na football ila mo lep ha ban penhe atamadan katurung poi show madam di masih mencidang atli badan ni jaka mo sakdam ngina thia ma teh po akas dong thamai mata dum he ba ang teh dong dum he mata ngina ti benda ban bu ban football musim na show Jika benda besar kalau apa dong hikmat mesti mentah tangga media scheme, mesti tangga sport scheme, mesti tangga media scheme, ke scheme na sebar department of hair, hap warna. Tapi bagi pai pada tangga dah bagi pai ni scheme mentah, ngasos nei ya ke mulai jungi, ngasos nei ke samla ke jungi. Habang dong hikmat, kamu bagi dua tan kamu sport, kamu bagi dua mentah kamu sedang ke samla. Kejia eksamlah mengapoy masyarakat la kejong kejia kedua eksamlah la kedega kam jam la kedega jing puli la kedega puli mendak puli sabar la kedega dong sadong paro ba samlah la jong kejia bagi berkhad kembang ro basdong mena kejing kwa kumju na kadang jong badong mukim kejing kwa eksamlah jungi ke long hamtam ya long kwa pun di activities jing dak ka kini kita kam eksamlah jungi ke dak drugs udok ni berkhad di mata nak kenja jelang kamulai haka pedai bagi tournament bagi giveaway dan bumdong ambil cuma di South Korea. Kisamla jungi bat kumjuru nak lek ba jong mula habs utho ba. Beli tang kamulai. Beli ni mulai mentan dan skim. Beli kisamla jungi tang idol kami boli barit rumyo. Beli kisamla jungi dan kam jerap myo. Beli kisno kitham myo ajman toy. Beli myo jerap. Dan give on all modern opposition. Nganga dan opposition menshwa. Ada opposition ru yo skim bale asong kajing stam kajing sampang warga juk ni tresitom. Apa long ai beli kesokan garpu lang laga jong beda asong berhap beli ban beli menong masuk dan hajing la yo bet dan sedang motia hajing la yo skim kata ka bomlong. Dek ngoi biang menta sakam tabe bila kai menta hante ko berhang tai ko pulu. Habile kai ko pulu. Habile kai ko pulu keso tu ba kajul sep kebun ba. Kajibun besep ni kau nisap dan kam kajil ke praktis dan kam segi uniform berbiak
masuk seni bahagia ni kam tai kau ya kam iklop ni dekat apa puluh mentah Jika tu dekat puluh uniform kalau dia uniform kalau orang the best quality don ada quality don kam don das ila don kam sa gibut babiang muki muja babiang don kam traksut don kam uniform dos don bela kai tai don kam ada disiplin don kam ada standar bela kai don kam so coach babiang don naros dong si di sa pubur hak berlong nak kena juga hikmat hak long praktikal dan tu nak kena junga kalau ada quality stable mana kena kalau orang bas dong komjur suatu action orang ada jangan sebut arlak tingkah biar motor stop nak kebentar jangka bila kai apa puluh dengan remdo mula ya ban urlong tiga way kan long nak kena junga kita betul hapon pilih ayu kita nak komen je hapon pilih se orang nak kalian juga nak lihat sibun dengan sosnei kalau bagi hidup pada giveaway kita melakukan orang nak berpersaingan orang tang ibol plastik naik orang ibol mana leather ball dari ibol mana kaki berhet tang ibol plastik ke belakang kata kalau sosial sarong by comments of pilih ayu api pilih bol plastik ngati macam bol berhet bat bol traksut bat pisang terus dong ai segala mulai maka dia upah jeng mulai haberlong upah dan kapan tipu kecing ya aku akan semajing habis tu bah saya syukur asyum seniang boleh asyum seniang habis tu mentah dan kamu berjawab yang bapdi sau kami dan ni bisa berjawab di sau kami ya baik ini tapi dengan sport hanya kesiam berdua besok kendai kata ke kamai kecil ke belah ke sengai syurum seniang berkan dan kamu besok bapdi sau kami sau tu lah banyak kiwai cuy kiwai ke nombah yang dan kabenda ka basa balik imdan ka mensim syakri makini mangi suhui ka tinu play ong komba piot komda pinio komba gilu ne umpat mentau le kum ni ka po ka sapoi san sniam menta kalau kiong san sniam ke san bene san dengan jan ketong dola poi biang tiga mun ka benda basa nakaling samla hap sung thu ha bapa di sok me don ke mundol skim syu kai ka bangala nakaling jonga habang yo pada pistu umlo beli syu dengan sokar kai pension nei pension hak biang belum yak hane tai yak tiang iwan tapi hakin ni sengi madam belum syuru pada kali jumpa pak iwan kira benda besok boleh benda besok play iwan belah di sengi lopang bestom kita berjumpa play nak jong-jong benda ngamlah betul oh nak kali jumpa belum isu FM isu tentu untuk suan ai katam dia dah pada hakin ni kita tahu nak kali jumpa ada pak syakri ada apa syakri pai ba ada community bagi pai ba jong kamulai kapo ka sapoi ha kapo ra ya babiang community mansi o biang kami ngasuk ya ba ni ta abang garung bende hang de ha hol benda kaling jong kasdong da kaling spos stop pai ba da kaling jungi ban respond ha plong da feed ha ka jinong dipat jonga nga chu ke mitala arpos niam lai tem memelie sitem disi mujdan problem plong feed show ble na ba nakaling junga ngakwa iban ngakwa penyerap nakaling junga sidong house pas ko gon kam la gajong sidong la gajong to la gajong asyong pai ba idong kam la ka 10 o pedia sa kamat la kai phalo sidong kajing kwa jungi mendaw ngijong samla jungi kwa ba ko tah medalum tulung ngim kwa apa 10 mendamang ni 10 ngai ipe kindon mendaging kindong ka kindong ile kai jong ka modwas pas ko komjud ngin nong ka no do ile kai na po nong kalo no ja kisi le kai mata kalong hapo lagi klub betul po ailik ni gua po Indian ailik ni gua kalau samla ji kimi ke no siap mata dan samla yang dan samla yang mengi gua mata nak ling jungi mengi gua mele ka bi klub ki sabar la ka de ka Bengaluru la ka de nak stong jong shalong la jong klub la ni mata ki klub ki ba khambit hapo dia no kan ko ngin yo ni nyerung ni po ini nang ni po tim India ong na po pulu na pulung ikut untuk sejiat rasanya nanti mau tuar kesebi kita kisah melajang kita kemudian lepas dong nang ni menta kini open project lejong kacing itu nang liang jonga ya kisah melah hapan pencidong kadang-kadang kam hapan pencidong bar kabah itu betul besar dia belum diberi ha belum kena semua ha baru kebesim berap nak tak kiwe dia tahu hak ni kepor menta sesin aku beli kepang nak dengan klub sekarang dekat maafin ya Syafmat dengan orang presiden yang sekretari presiden sekretari negara klub nak kali jom kiru kadang-kadang kam gini kedua pada siap mende benda ya tu badu palong badu lapong pungway lagi nong kam sidong betul gajing kecil nak petang setengah tahun nak pun bebas sila kai no sila kai menurut kam kena bercomping pe ngi yarap pe tinggi don kat hang ni
ni terima nam dak jimha jibet ke motuar wa joko mulahi berokoi ngiyoi ye ba piti sam kumi adu por bi dalong MLA kemen si bejangi ke shangai but hadu menem step ru habang ngiyoi perbidang hian kali ngikum ka MSC ngidang snow shangai ngidang keju kecik shangai habang ngiyoi pi namara bapidai u riurang ba riurang burang ukpa jong shamolai om tangah kebor kapidang kebor Ray, pidai, urirong ba, urirong burong, but ubadan, ikaman safe, but Ray, ikampai ba, but not sniak, banyarap, ikibadan ka magijingarap, lah kabading por, lane kabading por, kabading ba, ikijing sebut bejong pi, tahan negeri step tentang kubki players yang mau tuar sport club, but mengi kinoilam, bagumjur kesinong. Berarti kita beberapa barang negara sini juga ingin sakhi, ya kata nih macam ni step pemerintah.